warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo Pak, alhamdulillah. Lihat Ustaz, orang itu ada yang tangkal, ada yang ini, yang nilainya nilai sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Nabihan. Nabihan usia 12 tahun. Nabihan usia 12 tahun. Bersiap-siap, kami panggilkan nomor undian 3. Nomor undian 3 silakan tampil ke depan. Sudah Ustaz? Sudah? Kalau sudah nih, ayo kita lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ayo sebutkan semuanya alhamdulillah. Takbir. Adapun pemegang undian 3 tadi, yaitu berasal dari negara Lebanon. Negara Lebanon, ya. Umur 12 tahun, atas nama Izan Ossi dan Kosi. Nah, terima kasih kepada semua orang tua yang telah berhadir. Kita disaksikan seluruh malaikat memenuhi ruangan Masjid Al-Amin ini. Kemudian tabak orang tua, kemudian tabak peserta. Kami panggilkan nomor undian 4. Nomor undian 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mana yang mau masuk surga nih? Mana yang mau masuk surga nih?
Ada yang masuk surga cuma yang paling tinggi itu duluan masuk. Yang paling tinggi duluan masuk. Ada yang nggak mau nih, ada yang nggak mau. Ya. Alhamdulillah. Yang duduk pakai tangan kanan itu yang pertama masuk surga. Yang duduk pakai kanan. Ya, dan turunkan tangannya, turunkan tangannya. Turunkan. Adapun yang tadi adalah sapi umur berapa tahun sapi? 18 tahun. Oh 12 tahun. 12 tahun. Rasa dari rintangan red. Kemudian nomor besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kasih semangat semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن ولا يعلمون. Buat suara di belakang. Cinta Quran. Lagi. Cinta Quran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Menjadi muazzin yang terbaik, menjadi bilal yang terbaik di masjid kita Al-Muhyiddin. Ya, semoga kita semuanya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami panggil nomor 8. Roba Ramadan nomor 8. Bagikan. Ya, silakan. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كغيث من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'sun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن ولا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala
زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad bihaqqil Fatihah riqabana wa riqabahan hadhil mayyiti minnan nar riqabana wa riqabahan hadhil mayyiti minnan nar riqabana hadhil mayyiti minnan nar Allahumma anzil rahma wal maghfirah ala hadhil mayyiti waj'al qabrahu Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli ala hadhil maitati arba'a takbirat fardal kifayati imamatillahi ta'ala. Sholli ala hadhil maitati Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waqtilha ilma'i wa salji wal barad wa nakihin minal qadaya ya kama nakastaukul ahyadu minad danas wa akhirna daran khairan min dariha wa amnan khairan min aliha wa zawjan khairan min zawjiha wa syahlisanal walari hajabat nar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.